Hello a chairde, cín an seo Gaeilge agus be mé ghlachapát I seachtain na Gaeilge fia hain I ggófort le energia agus óras na Noel. I mbliana be mé ag déanú Carlin filiarta le líiseach an darlád mí mórta go 7 clog so bígí linn, bígí galanta agus feici mé an sin sin. Is mis Caroline Choinne agus be mis ghlachapát I seachtain na Gaeilge fia hain le energia agus óras na Noel nila. Be me hain Molly ní bhéchan Anya Donnelly, Jessica Diskin agus Anna Campbell ag glachapát sa seminar Passion and Action a darlád ag leabhartar is seach. Tásúlam go meisc an rán. Hi, is Misha Unaming agus be de glachapát I seachtain na Gaeilge fis a hain le áras na Noel agus energia. Beag panel ó dhéanamh gum be éagsúile, fás agus ferbert an phobail. Is mis ala me Jeca Dumi agus bé mé an panel cainte oras na Gael module éagsúlacht an trí lá mí mórta so bígí bei sé ionach ar fad. Is mis Ainioni Gallagher. I am Ireland's only unqualified guerrilla Irish teacher agus don seachtain na Gaeilge an bbliain seo ba mé ag múna pís Gaeilge. Agus by an imacht the class will be perfect for anyone who feels a little bit insecure about their Irish or wants to learn important vocab like na huscla grógacha. Carry on, please. Hi a chairde is muidena na Gaeilge. Bígí linn den ócáid speisialta seo. Teacht na Gaeilge le energia. Í codalta na Gaeilge I ggófort le háras na Noel. An thuúga lá I bhíon bhórte ag a thugta clog. Bé muid ag bhaint scéalta ag déanamh manglam le caitheamh máscanna agus go leor díal. Fágiúar PJs could agi arbor máscanna agus bíocht teach an náciile. Tá níos mó eolais ar fáil ar leathnach Gaeilge agus leathnach óras na Noel. Díobh is mis sríomhnúach agus mis agsúil go mór le ceolcurm óras na Gael, de teacht na Gaeilge le energia fithe féhéid a chur I láthair ceoltóirid an sco agus crack ar dóid, bígí linn.